Hallo Clas a ceathar agus fáilseará seo leasan a ceathar agus an dú háisín na ionnsachadh ciamar a bhios a leughadh a seinn agus a sgrìobhadh seirmean goirid na dó ré agus mí. An teachcin seo chuir Timothy thugam an fáin scanneal seo ar post dealann. Mór an tain Timothy ba sin scanneal. Agus inis Códúir chéile bí sin ag déanamh na tás agus na téitís na riam an riam. Thula duine tasaigh sin te te tá tá te te tá te 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 tá tá te te tá. Scanneal. An am seo ná bí a brín tá agus te te Jen an riam ar do láamh. Thula duine tasaigh sin. Leughadh. Anis an fun. So nuair a chaisín a seinn ar nuair a bí sin a seinn Jen na leughadh cúteach hasin nes furasta a bhíosú Jenmh na leughadh cúteach agus ha dachan ar na nótaí ar na pian. So sin dó, dearg, ré, uine agus mí gorim. Agus an chéad leine inis, a chéad leine le chéile. So tasaigh sin le ré, dó, ré. Thula duine tasaigh sin ré ré dó 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 dó. Aríist, síobse. Thula duine tasaigh síobh. Leughadh. Agus an darna lein. Ré aríist. So seo hasin insinach, mar ha da pinion ar an te. So mar seo. Ré, ré, do, mi, do. Okay, aríist. Ré, ré, do, mi, do. Chóirí chéile tasaigh sin. Ré, ré, do, mi, do. Thula duine ar déanaar. Thula duine tasaigh síobh. Leughadh. Anis a chéad dá leine. Tasaigh sin ré ré dó 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 ré ré dó mi dó. Anis leine a trí. Tasaigh sin mi ré ré dó dó mi ré. Aríist. Mi ré ré dó dó mi ré. Síobse anis. Tasaigh síobh. Agus anis an leine dhearanach. Mi tasaigh sin. Mi ré ré mi. Hasin first go leor nach gael. Síobse. Tasaigh síobh. Okay, so Bhain taseach a thula duine cóirí chéile cóirimsa. Ré tasaigh sin ré ré dó 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 ré ré dó mi dó mi ré ré dó dó mi ré ré mi. Unar eile le chéile. Cóirí chéile. Aríist. Tasaigh do
re, tasiki shin, re, do, re, do, mi, do, mi, re, do, mi, re, mi. Wow! Fashion ho ancient Timothy agus ho ma more and time. Ag an am seo stad an video agus shall nikos daily activities have you ever agus sin ag an blog lish an video seo so Jen sin anish agus an jeshin tilarash Shall ar seo an nótaíoin agus na faclin den na óran have you ever Shall ag jeirg an písa sin repeat marks double bar line agus da dots an sin so an céad verse céad round go arash agus lev idir an céad line go no I've never agus sin an darna round no an darna parch okay tasí sin le chéile a bhfuil sibh jeisiúil tasí sin have you ever in your long-legged life seen a long-legged sailor with a long-legged wife? No, I've never in my long-legged life seen a long-legged sailor with a long-legged wife. I'm sure bí sin a shine lena hennemin shine. Tasiki shin do re mi re do mi do re mi re do mi re do re mi re do mi do re mi re do mi do Fiach sin a riist gun na hennemin coolinish so lev an na pein an clar. Fel sibh jeisiúil tasí sin do re mi re do mi do re mi re do mi re do re mi re do mi do re mi re do mi re do and I'm sure bí sibh a shine agus a Jenniv na lavin. Havi misha a shine ach bí mi a Jenniv na lavin. Tasí sibh agus an rud dhéannach. So seo an chláir, ma bhíos dó ar an leine, hamí ar an leine, agus ha ré idir an da. Agus seo an chláir leive. So seo an chláir leive le 5 leinihin agus 4 bearnin. Agus ma bhíos dó ar an lein seo an leine. Clár leive. So, ha sin a dul
a seinn, so sin do, do, re, mi, hasin na dul a seinn, agus a sgrìobhadh an clár leughadh. Tasiki sin, do, re, mi, 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 re, do, mi, 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 do, re, mi, 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 re, do, mi, re, do, do, re, mi, 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 re, do, mi, 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 do, re, mi, 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 re, do, mi, re, do. Leasan an uairinn gut an tóra na cheann leis na faclann. An uairinn gut an tóra na cheann leis na seirmean seinn. An uairinn gut an tóra na cheann leis na seirmean seinn agus na leughadh seinn. Agus an uairinn gut an tóra na cheann leis na seirmean seinn de chlár leughadh.